NPP Jirang Block Committee harangkan kejinges nok tilang u MLA thaiñ uba sustainable sotun ubalong ru menteri ka sarkar jilla mentagasngi ka arphotri kunailur kila Pynkup burom ïaki khun samla jong thaiñ Western Ri Bhoi kibla pas bha bat kibla wan shakhmat ha ka examine SSLC jong usnem hajar pusan kibla kot da kispangut kisamla kane ke jing Pynkup burom kalong ban aimen sim bat penchluri ki khun samla puli jong ka dong thaiñ Western Ri Bhoi ha kane kasngi la Pynkup burom kerpang bat ai khusnam ru sha ka samla safilia walang kabalawan balai na pedenggi top 10 ha ka art stream bat ya ka samla ribansi jamu na ka thaiñ Jirang kabalayo ban mi khmat na ka ri India sha ka jingi lakai football bat coba esman lengdo ubala sakri ya ka snong kensir kumu sordar hadu arpsan teli kisnem ha kane kasngi lawat basaki da u MLA ka Jirang uba sostena sotun ubalong ru menteri ka sarkar jilla ka kong emawa principal ka patarkhma model degree college u SK Tiwari principal ka Jirang government high secondary school uba balawan simyong u secretary ka NPP Jirang block samla Alfred Doloy udkhot ka felicitation committee uba petalman thank you usodar snong ka patarkhma lembat kimi ki pa jong ki samla pule is to put on to the students who have successfully passed your SSLC examination. We want you to be the future of our area, to be the future of our state. That's why the felicitation committee, every year, we are organizing the felicitating program of all the pass out students. And it proves every year that many students have successfully succeed in every exams. Mementos, it's just a symbol. It's a sign of gratitude for your hard work. Henry kabang matang kadai mapi bapinstan ya galantia ke jodi ka joni ke jodi bo mati noy galantia ke jodi kadai ke jingstan menta hakaba pide gendu sipun ki jingre pide gendu sipun kita ki haga jingim ke jodi kapala nabi bakla banjir kalaban dan spoil ya karya kejudi. Students, boys and girls, kali kasih keba hiyo manelemen na bertali interest dalam kejudi. Ada interest dalam kejudi. Kanong kejimentoy ke kejikemen. Kanong kejimentoy na bertajudi. Bagi jingkemen na berta kaya kesan kejudi. Kenau bagi kami kita kejudi. Interest dalam na berta kejudi. Hidon ikinong hikai. Kibakit kian ang tajobi, banggai jebi, bandikai jebi, bapit boy siya kinigatong. Barobor, pinibelong kibadon nagor, kibadon burong. Kejuk ke bawah kejuk ke bawah kame atau kata-kata. Unsin kejumi kejengkren lalong hagi snong itau lagalong hagi nukinu ikidhun jumi kejengkren baka bo keburong hagi kejuk ke pemerintah kalaja
Jeban revive dia, dari ban wantur dia, kesong hanapi, kesong hani baru iwe, bagi dia mentip dia ke burom, ban burom bigi pa, di burom bigi kai, nak bentar kecil trace dong kecil kilo